Lenaneo ke la Makgulong A Matala ka jeno ke nka karolo ya bobedi ya frequency leqhubu ka jeno ke nka karolo ya bobedi ya frequency leqhubu ha o sa tsebe leqhubu la hao tla etsa ntho di hana o fela hobane ha una morero kapa sepheo sa bophelo. Ha o sa itshepe ha ona moo o yang teng ka bophelo. Ha o sa itshepe ha ona moo o yang teng ka bophelo. Tshwantse o itshepe tsebo re hona le mo tla teng ha o sa itshepe ngwaneso o tla botsa batho hore na ha ke etsa tjena ho lokile ha ke apere tjena ho lokile ha ke entse modiri tjena ho lokile ha o sa itshepe motho a sa itshepeng o batla hore ho be teng motho mong a mmolelang hore hona itshepe o tseba o tswela pele ka bophelo batla frequency ya hao boitshepo bo ba ro phame bophelong ko fumana frequency ya hao le qhubu la hao le batle o sole haufi le lona bophelo ba hao ha ke batlo bo bona boshisha bophelo ba bo ya shisha hona jwale hanka o botsa potso ina hona le batho ba bang ba o hotseng le bona hona le batho ba bang ba o holang le bona hona jwale hona le batho ba bang ba o ileng wa phela le bona kapa wa dula sebakeng se itseng le bona ha o ya o khutlela hape mo ba ntse ba emile qhubung lane le o sale o ntso le tseba hona le batho ba bang ba o ba fihlelang le bo mosebetsing ba sebetsa empa o ba fete hobane qhubu la hao wa le tseba mofumana ha sebetsa motho enwa a theoetse letsatsi a sebetsa empa bophelo ba hae ha hona moo bo yang teng hobane ha tsebe leqhubu la hae bophelo ba hae bo ya shisha wena wa fihla mosebetsing kwena yani mani me a leqhubu la hao le o sebeletsa ho tsoa mona ho maqhubu a shishang ho batho ba tshwere maqhubu a shishang ho tsoa mona ho tsoa dipuo ebe ba etsa jwang jwale ebe leshano le qala fatshe lona leshano lane le sena maoto jwalo ka leshano le o le hloka maoto ebe le fumana batshehetsi hobane ka leshano motho tswantse a thole di supportera tse tla supporta leshano amen akore ko qoqele ka nkgono Esther Mahlangu nkgono ya dilemo di 84 hona jwale nkgono ya buang puo ya Sendebele nkgono Esther Mahlangu o ile a tseba leqhubu la hae o ile a batla leqhubu la hae nkgono Esther Mahlangu o tsebala lefatshe lena kaofela ka bonnono ba hae ka di-painting tsa hae lefatshe kaofela le ya motseba ke nkgono ya bitswang le ke majeremane a tsamaye motho e motle a ilo penta ka lesiba a ilo penta BM a pente ka lesiba ke nkgono ya mewang le ke manesemane a tsamaye a ilo penta Rolls Royce
hobane o tseba frequency ya hae o tseba le qhubu la hae o ya ho na le monga soka e palama RR abadile a sebetsa a soka e palama RR a soka kena kara Rolls Royce abadile a sebetsa khola ditšhelete a so utlwile modumo wa yona Nkgono Mamahlangu o dula le di directora le di CEO sa di RR o dula le di directora a dula le di CEO sa di PM hobane frequency ya hae e nepahetse Nkgono kile a ba patalwa le ka di-dollara a ba patalwa a bitswa America mane ka frequency ya hae e nepahetseng ka qhubula ile wa le tshwereng a itlo pentela ma-America a pentela ka lesiba la tsuonyana a penta ka lesiba la kgoho ma-America ditsebi tse tsebang batho ba tswang France ba tsebahalang ka ate itse ba fihla ba mmona penta ka lesiba ba mmotsa potso ba re kgona jwang a re ntho e etsang hore ke kgone ke hobane ke tshwere frequency ya ka ha o sa tshwara frequency ya hao o tla phaqola weekend ha o sa tshwara frequency ya hao o tla phaqola obote ha o sa tshwara frequency ya hao o tla kena mona ho tswe mona o kene mona o fetwele ke nkgono Esther Mahlangu ke a mo hlompha ke mo rolela katiba hobane nkgono ile a tseba frequency ya hae e re ha ke le mono motho motle Mubitsa bare a kotlehla o kotlo penta RR a tsamaya ba re batla RR ena leng boikgetho ba yona ikgethe ba lata Nkgono Mamahlangu a tla ka lesiba la kgoho ba mo patala bo ra ditšhelete ba mo patala mosebetsi wa hae o ile ba mengwa le France mane a mengwa motho e motle ka mosebetsi wa mo mamedi mona ko fa mohlala o tsebang le wena ebile o bitswa Dr Mahlangu ha ona mo sa mengweng teng ke a leboha wena Sonke Faku ha o mametse ka mona ka matatiele o re jo motaung ntabola maikutlo tsege fatso le kubu le wena Thabang Masimi o bua taba e thata jwale ntate motaung Thakane Mokgehle ke na le wena o wena tloga wa kula le wena ko tshwere wa re ntate motaung jwale ke tsoma le khubula ka kajeno Simon Motlounga ara ko bue hle ntate ha o sna frequency ya hao e tla o feta le metswalle ya hao Beni Setaba ke a dumela ngwaneso bona Nkgono ena o sa ile a patalwa ka di-dollar ke efe clever o e tsebang e kileng ya patalwa ka di-dollar ke efe clever o e tsebang man e kileng ya patalwa ka di-euro antsa bua batho mo ba bua wena o ka nna mo bua wa re ba nna jwanga empa Nkgono wa di fumana di-dollar wa di fumana di-euro ngwaneso betswa ka tsona patalwa ka diponto o etsang wena
Nthabele Mofolo a re ntate Motaung ke qala ho utlwa ntho e tjena Modise Branchel a re ntate ke a leboha o tlisa tshepo ho nna Tebello Jongane ko mametse ke le Northern Cape Taibos Motlatsi a re frequency bohlokwa ntate Motaung o tla ba o kule ko theosa o nyolosa o sa tsebe taba tsa hao ke o jwetsa ntho e kgolo motho e motle tedu di tla ba putswa ntate moriri o tla ba mo putswa bana ba hao ba o botse ba re ntate wena qhubula o lebile jwang hona le batho ba o ba tsebang hle mombamedi o ya ba tseba o ya ba yanzi batho wa ba tseba o ya ba yanzi batho ba bang o hotsile le qhubula ha ile o kae ka jeng o kene sko abadile ke bua ka motho abadile motho e motle Nsebo tlodi motsamaya re ntate Motaung ha o bua ka frequency ke a tshoa pakeng tholeng marosha re Motaung o reng jwale mme ke bua le Theo mona re ntate we bothata bo boholo batho re hloka botsitso bua fela ntate Motaung bua fela ke Nkosane Machobane ha bua ditaba tsena gore jwale o re file setshwantsho seo re se bonang le rona re ntate Motaung se ka ntabola jwalo Ereke ko fepe ha ke khutla pineng yena ke tlo fa hape mohlala o motho motle hobane ka jano ke tshwere di teaching aids ka jano ke tshwere di teaching aids motho di thusa thuto tau motle ke bala taba tsao tse tswang ho Twitter ya Lesedi ke a bona mabitso a kena ka mona ke tlanka hape ha kena le ka mona ka ho WhatsApp ya Lesedi motho motle nela ngwanetso moreneng hela ngwanetso ngwana mme ke kopa ntho e lengwe fela batla tsoma frequency ya hao ko jwetsa ntho e kgolo wa sala wena Ruben Khotseng a bua le nna ntshwarele Motloung a re ntate thuso o etsang o seng hona a dini enji a re ntate o itse leshano ha lena maoto le hloka hore le ka dingwe maoto mabitsela Moseri le yena a bua tabatsa seng hona Jainiro re itumetse luta o tla ikutlwa ngwaneso ha o sa batle frequency o tla sala o le jwalo o tlo sala thakatsa o morao bona nkgono o kena ka hara RR Rolls Royce o kile wa ibona ka ntho jwalo nkgono 84 years o mocha o ya kwakwaesela mono o mocha o rwala dieta tse jwang jwang ha o so ka o kena khara koloyeng ha o so ka o kena khara Bavaria ena e bitswang limousine ya Bavaria ha o so ka o kena khara yona o rwetse di happy socks mono ha e salentse di kena khara koloi tse tsholang di perfume tsa di pampi kana koloing tsa rona tsa di perfume nyana tsa zuka mona pala makoloing nyana tsa botau tsa bothuso nkgono pala matse boimandate tse pala ngwang ke marana bo King Chocho tse pala ngwang ke mafumadi bo Queen Elizabeth we motho motlele shome metsotso le ba horeng o le ba horeng ya lesome o tla batla mme o tla bo ifumane ke a ujwetsa frequency ya hao kana ko ye ya COVID-19 kana ko ye ya lockdown matebo ke a leboa ngwaneso ke a leboa wabo ke a leboa Michael Khatebe Luisa Mokalapa wa re ndate thuso reng Lucky Mathebula wa re ndate re a leboga Tshidiso Lesapo ndate thuso o tla batla frequency ya hao ka di lockdowns ha o sna yona frequency je ikhansekela buta o tlo sukula hobane ha o tsebe mo ye mentenga lockdown etsena covid yena e tlo ba le rona nako e telele go jwetsa ntho e kgolo yaba mabinda lepo
o re jo ntate Motaung Thabang Sieke a re ntate Matshidiso a re Motaung ana Mosime a re ntate thuso hle o re data e tlo re kenya mathateng ye re a di rata dintho Matshidiso Phuthehang Fifi Tshepiso Mojalefa Masuke jwale ke tlo hona le motho ya mongwe ke mo ratang jwang motho ya ona o tsebile frequency ya hae a itseba batho ba mo tsheha a itseba batho ba bua ka yena a mo tseba batho a itseba frequency ya hae e re ke leke ke bone ntho tsa ka di tlaloka na ha ke di etsa kwano e re ke etse tsena ke batla o mo utlwe motho yona e re ke ba pale mona mo mamedi. Yes, everyone, all township in Joburg. Please, let's try to respect ourselves. Let's try to respect our president. Tomorrow you are going to sick and you say the government doesn't look after you. But you must take order. This virus, this war is for all over the world, all over the country. It's not only South Africa. Respect your life. Because tomorrow you are going to die, you are going to sick. You say government doesn't look after us. Wa motseba motho na kere wa motseba motho ke mang ya buang ditaba tsa bohlokwa e mongwe o tla mamela ka mo a di beileng ka teng motho yenwa motho yo ke bile le yena kana go etelele ka jeno na le program ya high television ka jeno penny o na le program ya high television hona le batho ba bang ba tsebang gore ba tsebang le bua se ja tlhapi humpita ba se bua se ja tlhapi ba se bua ba etsa o la batla frequency ya penny a ifumana o ya utlwetsa rena ke dula palaising jesa penny o tsibile frequency ya how boy. We are going to seek wena how samamele molao you going to seek why tseba frequency high ke moratela ntwe ka jeno una le program ya high ya televisioning una le yona ka jeno re mo shebella kaofela una le mong ya itseba mpueng una le mong ya tseba no ra ba lokise le batho ha ba bua hona le mong ya tsebang la etsa a go utlwe motho o na le program ya hae on television hobane o ile a tseba frequency ya hae o ile a batla frequency ya hae a ba e fumana ya mo sebeletsa ya mo patala ka jeno nna ke setse motho e motle ya ba Joel te bona kedi a re dwale ntate Motaung sebata a re Motaung o tseba radio ha ke batla o tsholo ngwaneso ke mpa fela ka jeno go fatse o go tshwaretseng tsona ha o sa tsebe frequency ya hao o tlo matha le ka leshano o tlo matha le ka ditaba tseo e seng tsa nnete ha bana o tsebe frequency botsisiwe a re ntate Motaung yes o bua nnete man Nkosi Ngiphile William artata uyathetha uyithathinyani JR ari Motaung ya bua tebo gogosi king ari Motaung wa bua ntate Motaung ke tumelo khatebe yo thuso nnete tseo di buang a tso utlile nane o le ka reng lena a sale ke mamela di radio station yo thuso ai motho motla ke unka ke ma e bitswantwe e bitsa WhatsApp ko nka teng e bitswantwe la mphele bitso la yona ngwaneso Twitter ko nka le tweeteng siyabonga baba ma ntate Motaung ha re tsebe re reng Puruma Motaung ye motle Puruma Motaung batho ba tla utlwa e re ko batlele sebaka e re ko batla motho motle
o etsala jwang re ke shebe ka mora ka ho kabiso thabana mantja masela wow thuso motaung yo khoni mokwena zali hayi khona ntate motaung ntate motaung ha re tsebe re reng o yetsang radio ntate motaung Thapelo Johnny Walker le yena o ngotse jwalo mokoshane moahlodi a re mphile ka nkgono mahlang jwale o mphile ka motho ke mo shebellang penny le nakong le ha re tsheha ha bua empa o fumana tšhelete o bana o tseba frequency ha Thabiso Mnisi find your frequency Zanele Mhlanga a re wow ntate thuso motaung Chabalala AS nane o lena le a tsama sela ka nane o lena ke la hao motho e motle taba e kgolo ke frequency hlononofala motaung ke a leboha ngwaneso ke a leboha tshegefatso ntsi opa spio wena Belina malomile sefatsa ha na ke tsebe ke reng wena motho motle ha ke tsebe ko fa ditaba tsena o zonkhumbula ke a o jwetsa o tla nkgopola penny uthola tšhelete penny o na le dikoloi penny o ba live televisioning soka gobane o tseba frequency ya hae Rebecca Malope o na bina mmino wa rona a re etsotsi wa dancer Rebecca batla frequency ya hae ya re ha robetse modimo a mo fa frequency ya hae a re ngwanaka you'll be the queen of gospel a Rebecca you'll be the queen of gospel Rebecca fumana frequency ya hae lefatshe kaofela la motseba Rebecca Malope a ba bina Israel man hey Taba victorious ha o tseba frequency ya hao o taba victorious hona le e mong le bebele mona o tla tshontate Mahine Thomas ke ana ile nga batla hore a tla a khora ba kenya menwana mona matsong a Jesu batho ba tsholo nna tshebone buka bebeleng e ngotsweng e reng Thomas nobane Thomas o la lahlelwa ke frequency motho a ile nga fumana frequency ya hae bebeleng ke Saule o la ifumana a sa foufetse Saule a foufetse o na ya Damaseka kapa kae moruti maina o tseba haholo ho mpheta ha re tla bukeng ya dibuka nna ke ona ntate maina sebaka ke sa hautle ntate Motaung o moruti maina sebaka ke sa hautle ntate Motaung nane o lena le matla haholo phoka mona mo shobile hore I am victorious ha ntate Motaung mo tlileng teng morao ha ineka ngapa ka koloi ya Makgulong teng jo ka phomola hanyane bekeng ena a emaine le khali mona mo itseng leshano le batla hore o le rwalle dieta haleluya fela mo re leng teng ntate Motaung re tshwere karolo ya bobedi ya lekhubu ke a leboha moruti mme re tshwere karolo ena ya bobedi ya lekhubu o na le batho bao o ba phahamisang bao nna le momamedi re phelang le bona haleluya o bontsha hore ha o tshwere lekhubu dintho tsa hao di a loka bothata ke bona ntate Motaung a o keke wa tshwara lekhubu amen o ba moikgakanyi wa pretend e tare o seitseng empa o se sona o ba a o tshwara lekhubu la hao empa ha o butse lekhubu la hao wa kgotsofala
o hloke mang kapa mang a o toloke gore na o bua jwang wa kgotsofatsa ha o dutse le khubulla hao mme ntate Motau o phamisitse ye mongwe wa dikgalala yeo letsogo la hae a tshwereng frequency yeo pelong ya hae a tshwereng lekhubu a bua ka ena nkgono Esther ka gopola gore lebitso lena Esther Hallelujah. le hlalosana leo mme ntate Motau ha re ya Bebeleng re tseba diketso tsa hae di bile jwang antle bitso lena la Esther ke le ileng a le rewa Bebeleng la hae la hlaola tsheberu ke Hadasa. Hallelujah. Empa mo re yang teng ke mona ntate Motau ha ka ba a pata le khubulana le lona maine ha ka ba pretenda eka ke seitseng empa se sona thata bo re nang le bona lefatshe le re leng ho lona ke o pretenda eka o seitseng ke o pretenda eka o mama e ba seo leng sona tshwara le khubula hao ntate Motau re ka kena dibaeng tse fapaneng o tlo bona hore ha o sa tshwara le khubula hao re na o ba sono e jwang wena ha o ikelella hore ka nnete ehlile o sono o hula ka thata o fihlella ebile o tshwara le khubula hao amen ntate Motau o buile ka bona o ntse ba phamisa ke a tseba metseng ya bo rona momamedi ya kare le nna ke a mo tseba wa na le khubula hae yes momamedi a ka ntsha lebitso gore nna ke tseba nyeo ya tshwereng le khubula hao ntate Motau ha o tshwere le khubula hao ha o kgalle o ba mamang Hallelujah. ha o kgalle o ba Hey. empa ke mosebetsa ka ra le khubulena le modimo a o file lona mme ntate Motau ha ka jeno lena re tshwara le khubula hao ska ba wa le tlogella Oh yes. ha o ka tshwara khubulena momamedi o tla fihlella dintho tse kgolo e khubuleng Hey. le ka o kenya hole lona khubulena le ka o bulela mamati Hallelujah. lona khubulena le ka o phahamisa khubulena lena ntate Motau re ke kgutlela morao That. ke kgutlela morao lenaneo la Makgulong go hopotsa molomo ditaba mathela bukeng ya diprofobea kgaolo ke 18 ke mana ke 16 diprofobea kgaolo ke ya 18 ke mana ke ya 16 ke a tseba re na le mmamedi ya re mametseng a re ntate moruti ha o di bitsa ka Sesotho tjena ke tsama ke la share Proverbs chapter 18 verse 16 tshwara khubula hao Ntate maine ke tshwere ke kopa ho balla yona mofokeng wa ka ha e tloa e re mpho ya motho e mo etsetsa sebaka e mo atametsa pela ba baholo ntate Motau re kile ra bua ka temana ena empa re sa bui ka frequency empa modimo wa ikhutlisa o tsebona khubula hao le ka o kopanya le ba baholo khubula hao lo tshwere le ka o kopanya le marena khubula hao lo tshwere ntate Motau le ka o bulela mamati Hallelujah. empa ha o ka wa pretenda e ka re tshwere le khubusa le swara Joe. o ka phokala Joe. ha o ka pretenda ka o tshwere le khubu bothata bo ba teng ntate Motau ha re kene ka ra manyalo o ne a sa tshwarang le khubu la bona ye sale a pretendile ka re ke semamang kapa ke eng ke re ding ha nako ya tabela kapa nako ha e fihla Amen. o tuntuma le hore ka nnete sona shesha ha o jwalo o tuntuma le hore nyeo ka nnete ha
jwalo ntate Motaung e ba temana e bua mantswana re mpho ya motho talente ya hae hape e mo etsa sebaka wa tsamaya pela baholo ntate Motaung o ntse le bukeng ya diprofobia a ke tsebe ke mang a tshwanetseng a tshware frequency ya hae o seng hona hae ba nna le momamedi re tshwanetse re batle mo le leng hona teng batla frequency ya ha ke re ha re fumana re se re dula hona moo haleluya ke re ha re thola ba re sa sisinyeha ntate Motaung ke bone ha ke kgabaganya di-province tsamama ine ha re ho Afrika Borwa ke re ha ke batla lekgubule na le ke sebetsang ho lona ke le sokole o bone ke ntse ke korotobetsa nako tse dingwe bane dula ke fufuletswe ke batla lekgubu mo le bona teng ke re ha etsa o le fumana ntate Motaung ke a relaxa ke a iketsa ke etsa o thola lekgubu laka e re ko bolella lekgubu la gago le matlole buele le a ipuela kubula gago le batlo le toloke le a itoloka kubula gago le batlo bue re nao mama matla tseba gore nao mama empa ga se le kubula gago se toloka kana kara batho ba jwetsa nao mama empa le kubula gago le tshwere a le hloko le toloke re bukeng ya diprofobia chapter 22 re diprofobia 22 ntate Motaung the Proverbs 22 ira o ifumana boya temaneng ya 29 ke be ke ya ho verse 29 ke ya ho yona ntate Maine na o lemoile motho ya mahlahla mosebetsing wa hae o tla yema pela marena a keke a yema pela bao e leng batho fela o tla bona le khubuna le wa ha le kubu ntate Motaung le hlolela ntho e le nngwe le hlola o sena mangolo kapa di-qualification le kububa le sele o beha pela marena le hlola o sena mangolo mohau bo a pesa le kubu le o nang le lona o tla bona gore na le kubu na le jwatse hlola o le tara batho ba seng ba mofuta wa heno empa le kubu le ya kgona o pepesa sao le nso ntate Motaung o tla bona le kubu ha le tshwere na le jwang ha le hloke le gore o ba bolelle batho mo o tsang teng empa le kubu le re nna ke sebetse wena o kgutse ke re nna ya shahang wena o bube wena o ya fatshe o tla bona le kubu na le jwang ntate Motaung ke mane re tata mo e bala le re ke bua mantshiana re lona le kubu lena le tla etsa ro ene pela marena le tla o kopanya le marena ke ba se bua mantshiana re o keke wa ema pela batho fela o keke wa ema pela batho fela ha ona le frequency ya hao o tla ema pela dikakapa ntho tse kgolo hey Maine ntate Motaung khubulana le jwalo haleluya re ke re nkeleto ntate Motaung o seng hona nna le momamedi re a re nkaleto le shebe ya nna tsere khubula hae a tseba ntate Motaung ya bena le khubu e tibile haholo ntate tibile bane o tlo bona hore le ha modimo a etsa dintho tse itseng o batla batho ba tshwereng lekhubu ya hle Maine ha o sa tshwara lekhubu ha o sebedisa keke o tla bona hore na lekhubu na le sebetsa jwang modimo tla o sebedisa jwang moruti Maine o ntso o shishaka mona o shishaka o sa tsebe ntho di etsa o tla ba etsang ka shishisha ke motho a shishaka ka mona a sa tsebe o etsa nka mosebetsi Maine ntate Motaung ka ba hlile wena ha
ka tsela e nngwe ba tlanne ba ditirinyana haholo ha ore ha o sa tshwara lekhubu ha re na go utlwa ya ha o sa tshwara dikubu re a sokola gore na hantle o mang maine ha o sa tshwara dikubu re batla re ipotsa gore na hantle ke mang enwa yes empa o tshware lekhubu what you see is what you get yay lekhubu ha o le tshware ntate Motau gore na ba reng ha o na le baka hallelujah lekhubu ke lona le ipolokang lekhubu le batho o ipate ka eng kapa eng o sheba lona ntate Motau ka bona lekhubu na le jona ke tsebe ke mang re buang le yena o selona hallelujah a ke tsebe re kene processing e feng ka hare ho Afrika Borwa momamedi ke a kopa kena shahona jwale official page ya rona re bolelle na ho kae hallelujah re tsebisa hore na o processing e feng mamela modimo o tshwarisa lekhubu la hao ke tsebe ke mang ntate Motau ke utlwa ntho e theoha modimo a ka hona jwale o na le modimo a mo sutumelletsa lekhubu la hae hona jwale a o phamisa pina ena lekhubu le tla o esetsa maine sebaka kena ona jwale momamedi official page a go re bolelle na o kae mamela modimo o sutu hey wow maine khutla hey maine ntate Motau ha ba mi sa go ni lo lena e ka re ke a problema ha e ka re ntate Motau ke a problema wow hey ntate Motau hey Hai. Jangan pulang. Sekarang saya pulang. Sekarang dengarlah oleh frekuensi balik cara pulang. Bagaimana mau keluar cara pulang. Bagaimana sama ya cara pulang. Matsi etsaro Everton West. Oh, ntate Motau. Mopedi a re ke dutse le lona Susan yena a roka mane ka Harry Gwala Mpao Matlala a re ntate ke Northwest Georgina Penelope a re ke Tshepang a re ke Free State Sisa Khwedi a re ke Eastern Cape Jerry Shangwa re na ke ka Welcome G Hostel jwalo ka itse ba ngole ba kena Moko Paulina a re o wanda kopo Marikana Ntolo Mosothwana ro le Sotho Fihliwe Dabi a re yena o welcome o itse bangwele maine Thomas Lefuli Bitsa a re o Cape Town mopedi a re ntate Motaunga mbulele Gugu no Ora Junior Bloemfontein Michael Khatebe Mpumalanga Balfour Mantsela Thamai Pretoria maine ke thula ba kena monna ntate Motau a o tshware khubula hao le o buelle Kubula ole o sobele. Hey! Kubula ole ba go pretend. Yes. Ntate Motau tikana mo. O tla mo tembo se ba modimo ka tsele kgethile. Batho. Ke le ba modimo ka bophelo ba hao. Maine. Ore se modimo a se beile modimo ba bophelo ba hao. Le kubula modimo a le beile modimo ba bophelo ba hao. Ha wa dumella hore o le phate mpane modimo ile a le pepesa. Hallelujah. Re ko bolelle le khubule modimo o tshwarisitse lona. Banna. Ke le khubule motho a ketena a bohalo. Le khubule o le tshwari. Ke le khubule ikgethile. Ke sarato sebedisa lentswe la sekgowa le reng petulia. Empa ke le khubule o sena batho ya tlang ho le Ntate Motau dipe modimo le hana le dintho tsa di etsang o batla le khubu ba tshela bukeng ya Exona
Exodus. Kgaolo ke 28. Exodus 28. Re ha o sole ke mane ile ha o sole kgaolong ya 28. Hey. Ke ba o sole ke mane ya bobedi ntate Motaung. Verse 2. Shema se sa ditaba. Ha re sheba sehloho sa ditaba hodimodimo mo di qalang teng setshwantsho sa diaparo tsa baprista. Ke ba ke mana bobedi bua mantswe yana. O etsetse Arone moholwane wa hao diaparo tse kgethehileng tsa kganya le tsa kgabiso. Ke mana moraro e bua ka batho ba tshwanetseng ba di etse. O bue le banna ba masene bao ke ba tshetseng ka moya wa tlhalefo ba tle ba etsetse Arone diaparo tse mo kgethang hore a tle a sebetse mosebetsi wa boprista pelaka. Diaparo tseo ba tla di etsa ke tsona tsena. Ntate Motaung ha o etsuwa diaparo tsena ho batho ba tshwereng lekhubu. Ha he maino ntshosetsa E seng mang kapa mang ho batho ba fela ba tshwereng lekhubu ba masene. hey ba masene Ba tshetsweng ka moya wa hlalefo. ba tshetsweng ka moya wa tlhalefo. E seng ba iketsang ka ba hlalefile. Athe ha ba hlalefa. E seng ba iketsang ka ba tseba. Hai maine hey. E seng ba iketsang ka le bana le mangolo a lefilo. Hai. E seng ba iketsang ka le bana le neo a lefilo. Ba tshetsweng ka moya wa hlalefo. Ntate Motaung ha o etsuwa diaparo Modimo a re ke batho ba tshwereng lekhubu. Maine jwale o e lata kae taba yena hle? Ntate Motaung re lata morao. Modimo re ke tshwere ba tshwereng lekhubu ba masene. Jo. Ba masene ha o kwetle bona. Ke tshetse moya wa hlalefo hodima bona. Moya wa tlhalefo. Ha ke batho ba pretender. Ha ba tle ba pretender. Ha ke batho ba kentse masquerade moruti maine o ya kae ba kentse kupahete. Yes. Ai khatantse ka re ke mana tshile ha tsema. Ha. Hore ke batla ba le moya wa hlalefo. Ke batla fela ba masene ba ke tshetse moya wa bona. Ntate Motaung ke ha o etsuwa diaparo. Diaparo tsa Arone diaparo tsa baprista moruti maine ska ba ya mamo o bone Modimo na o batla lekhubu ka Ntate Motaung re bukeng ya Exodus ya kgaolong ya 35. E tshware hona teng mohle mofokeng ke re mabenkeleng ntshwarele ngwana mme mo mamedi e re hanyane fela re mabenkeleng ai nna ne o lena jwale le fihlile mo le nna ke sa tsebeng teng fela lona le fihlile. Ntate Motaung ha re kwala lenaneo lena re tlo matha lebelo le re soka ba re le matha le wena. Hallelujah. O ba jale re tshwere lekhubu. Lekhubu ke lona le laola hore na re ya kae. Re bone bukeng ya Exodus lentswe la Modimo le re jale ho tlo lapre ba masene ba Modimo a tshetse moya wa hae hodima bona. Mohlang ho etswang tabernakele Ntate Motaung bukeng ya Exodus chapter 35. Ke mana ya leshome e bua mantswe yana. E re banna bohle ba masene. Yo. Hara lona ba tle fela ba tshwereng lekhubu. Ba tle. Ba sebetse tsohle tseo Jehova a di laetseng. Ntate Motaung ka metsotso yana ke kopa hore ke mathe lebelo. Ka ha ne re le bukeng ya Exodus le kgutlela morao nyana fela re qetele momamedi nna le wena re tshware lekhubu la rona. A re tshwere lekhubu la rona re le sebedise. Ntate Motaung ke bukeng ya Genese. Bukeng ya Genese hona le mohlankanyana ya tshwereng lekhubu la ditoro le ho di phuthulla. Hallelujah. Lebitso la hae ke Josefa. Bebele re ina angora ditoro tse pedi. Hey. Sa ileng tsa mo kenya mathateng. Yes.
Empa ka nako bana ba haba bana ba sa tsebo ho na le moya wa phutullo di maha. Ntate mo tau ba tseba fela lora di tlo. A rekiswa momane di seba pali eo. A rekiswa mpanta unta tshwere le khubula hae. Yes. A kusua ya bonta tshwere le khubula hae. Ba Ishmael ka monta tshwere le khubula hae. Ba jampa ba repeta unta tshwere di ntota change. Unta tshwere le khubula hae. Ntate mo tau o tshwere khubula hae Josepha. Bona dintho a di etsahala. A tshwere khubula hae. Ya bukenya ya Genesis ke shebile nako mo le nteng ha re ikwane re mathele belo 39. Genesis 39. Ntate Motau ha re ya ho yona. Genesis 39 Joseph ha le Egipta. Ibile ntate Motau ha le Egipta ha re siye 39 ka baka la lebelo ya kgaulong ya 40 ka baka la lebelo. Re ye Genesis 40. Ntate Motau re ya ho yona Genesis 40. ke mana ya bohlano bua mantsho ya ba o mamedi re ya kwala jwale re ya temaneng ya bohlane jwale ba loratoro ba babedi monka montoro ya hae ka bosubu le bong monka tlhalosetso ya toro ya hae moqhatsetsi le moapohedi wa morena wa Egipta ba neng ba ulehilwe ka tlung ya tronko. Ntate Motau ke mana ya borobedi re ba re ho yena re lo rine ditoro mme ha o ya diphuthulla Josepha re diphutullo na ha ditsubi ho modimo na Josepha aba phutullela sona ho chapter 40. Yes. Ya ra ba phuthulletse sona ha feta le motsepedi ho chapter 41 wa. Ha feta le motsepedi ha o le bana verse 1 ya teng e re mo ho chapter 41. Ha o sheba jwale re ha o chapter ya re dilemo tse pedi ha di fitile Faro a lora a eme pela noka. Ntate Motau le emisa hona mo ha feta le motsepedi Faro le yena a lora a eme pela noka. A eme pela noka ntate Motau o hlokana ya ba le lekhubu ya ka phuthulela morena ya tsile ba ema pela ha ba ne ba pretend ka ba tsena o phuthulla ba hloleha. The self we bua mantsho yana hona o chapter 41 re mohlankana o ne a le teng le rona wa mohedero. Hallelujah. Mohlankana ena o ile a re phutullela ditoro tsa rona. Eba verse 14 re ya ba morena o romela hore ho bitswe Faro ya ba morena o laela hore ho bitswe Josepha a phakiswa mtswa tronkong a beulwa hlooho a peswa diapa o go bona re na le khubuli etsa jwa mo le tronko le o lata teng le lo khubuli sa diaparo tso di apereng ya aparo diaparo tse di le tshena tshona re a peswa diaparo di se ntate ka di tsola morena Jesu re thuso re tshwana le khubula rona. Amen. Ntate re imetse go pretend re imetse go fetwa bonketsisa ai modimo re dula re kopitsa dintho tso sa re fang sona a kon thuse le mo mamedi seng ona hore re hlongwa dikhubu lo re bitsitseng ho lona. Amen. Ka lebitso la morena Jesu Kriste re ya le bokantate. Amen. moruti maine modimo ha o etse hantle. Ntate Motau ngare ke modimo sebaka itse mosebetsi.